أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde 54 konuda, 54 önemli konuda Arap darbe meselelerini, Arapların atasözlerini Türkçe ve Kürtçe olarak sizlere takdim edeceğiz. Arapçasını okuyacağım, Türkçesini ve Kürtçesini sizinle paylaşacağım. Birinci konumuz bilgelik. Yani lisan-ı zaman-ı Kürdi, yani aklu hikmet, aklu hikmet, akılmendi ve hikmet. El aklu zinetun. Akıl süstür. Akıl hamla mruviye. Akıl hamla mruviye. El hikmetu dalletul mümini. Bilgelik müminin kaybolmuş malıdır. Akılmendi ve hikmet mal mruviye vendabiye. Küde bibine yele xwedî derkeve. Kê seh bigel ki memlekete bibine yele xwedî derkeve. Men la ya'qil, men la ya'mel, la yufekkir. Çalışmayan düşünmez. Kese nexebite nafikirci. Lazım mu bixebite hatta mu akle xwe bikar bine bişixulîne. Beje el aklu fevqel mali. Akıl paradan üstündür. El aklu fevqel mali. Akıl paradan üstündür. Akıl para çetere. Akıl para bilintere. Kıymeti ve bilintere. Beje hayrul kelami ma qalla ve delle. En iyi söz az ve öz olandır. Kanştire peyiva, kanştire gutna اوکو کرد و معنای کوره اوکو کرده و معنای کوره بجا العقل زینة الجسد العقل زینة الجسد akıl efendim bedenin süsüdür. Akıl bedenin süsüdür. Akıl hamla bedeneye. Yedincisi men cedde vecede. Kese xwe bişedine ye bigihi hedefe xwe. Yani kim çalışırsa bulur. Çalışan bulur. Kese gayret etke u xwe bişedine ye bigihi hedefe xwe ye bigihi armanca xwe. El cahilu aduvu nefsihi. Cahil kendi düşmanıdır. Kendi kendinin düşmanıdır. Cahil dijmine xwab xwaya, dijmine nefsa xwaya mirove cahil. Et tefkiru nisfun necahi. Düşünmek başarının yarısıdır. Fikar u tefekkür nive serkeftine. Nive serkeftine tefekküre و مو استفاده پیش عقل خواه بگیه. Es-samtu hikmetu. Sessizlik bilgeliktir. Sessizlik bilgeliktir. Ne peyvandın akılmendiye. Ne peyvandın hikmete ve akılmendiye. Bəli, birinci konumuz bu şekilde bitti. İkinci konumuza geldik. Dostluk. As-sadiq vaktad-dıйq. As-sadiq vaktad-dıйq. Dost zorluk zamanında bellidir. Dost zorluk zamanında bellidir. Dost safi vakte tangye da eşkere be. Dost safi vakte tangye da te nasin. El yedul vahide la tusaffik. Tek el şaplatmaz. Tek el çırpmaz. Destektine na امروزی چه دستکتنه ناقط یعنی دستکتنه تنه دست قطان ناکه tek el şaplatmaz. Yani destektine dengce der nakeve. Ve her du dest hev bikeven hatta dengce der keve. Diyor ki men la sadika lehu la kıymete lehu. Dostu olmayanın değeri yoktur. Kese be dost be kıymete. Kese be dost be kıymete. Mu dost kıymete xoş dost xwa verdigire.
الدنيا دون الأصدقاء لا تساوي شيئا. الدنيا دون الأصدقاء لا تساوي شيئا. Arkadaşsız dünya hiçbir şeydir. او دنیا به دوست و حوال قیمت جرانینه. او دنیا کو به دوست و حوال معتدلتنه قیمت شوی دنیا راجی تنینه. الصديق مرآة لصديقه. الصديق مرآة لصديقه. Arkadaşının aynasıdır. Arkadaşın aynasıdır. Dost neynika dost خویا. Dost aynıka neynika dost خویا. الحب في الله أساس الصداقة. Allah için sevgi dostluğun temelidir. Allah için sevgi, Allah için sevmek dostluğun temelidir. Muhabbet bu xude esas دوستیتیا. محبت بو خوده اساس دوستیتیا یعنی بوه سرخواسته کنه بوه ددومه محبت مش بو خوده به. الصديق الأقرب هو الذي يعرف عيوبك ويحبك. En yakın arkadaş kusurlarını bilip seni yine de seven kişidir. En yakın arkadaş kusurlarını bilip seni seven kişidir. Yani kusurlarını bildiği halde seni sevmeye devam eden kişidir. دوست هری نزیکتره تا اوه کو عیبتا دزانه و دیگه الویجی حشتا دیگه عیبتا دزانه ولیجی حشتا دیگه بجا الذي لا يكون صديقك اليوم سيكون عدوك غدا. Bugün arkadaşın olmayan yarın düşmanın olur. Bugün arkadaşın olmayan yarın düşmanın olabilir. او کسی ایرو نبه هوالتا محتمله سبب دجمنتا. بجا العمر بدون صديق كالحياة بدون شمس. Arkadaş olmayan bir hayat, arkadaşı olmayan bir hayat güneşsiz bir güne benzer. Güneşsiz bir hayata benzer. Yani arkadaşı olmayan bir hayat güneşsiz bir hayata benzer. Ev hayata, ev jiyana be dost ve ke jiyana be ruja. Ev jiyana be dost ve ke jiyana be dosta. Onuncusu el-hayru fi sadaqi ve şerru fil hıyaneti. El-hayru fi sadaqi ve şerru fil hıyaneti. İyilik dostluktadır, kötülük ihanette. Xir samimiyet edoya. Xir samimiyet edoya ve naqancicil hıyanet edoya. Yani hıyanet edo naqanci haya ve samimiyet edoji qanci xir haya. Çalışma ve azim yani habatu gayret. Men yazra yahsid. Eken biçer. Kese ku biçine ye bidehaf. Ye kumji bike. Kese ku biçine ye biçene. Kese ku biçine ye biçene. Bice el amelu ibadetun. Çalışmak ibadettir. Çalışmak ibadettir. Amel taata. Habat taata bu xude. Men cedde vecede. Kim çalışırsa bulur. Kese ku خیرت بکه و غیرت بکه یه ارمانج خواه سر ارمانج خواه ببه یه بگیه هدف خواه. النجاح لا یأتی بسهولت. Başarı kolay gelmez. Başarı kolay gelmez. Yani serkeften rahat noya dest خواه خستن. Serkeften rahati hesani noya dest خواه خستن. Bece el-aklu fil amel. Zihin çalışmada olmalıdır. El-aklu fil amel, yani zihin çalışmada işte olmalıdır. Lazım akl ma ser kar ma ve ser xabat ma be. Lazım akl ma ser xabat ma be. Et-ta'abu miftahur rızkı. Yorgunluk rızkın anahtarıdır. Yani ta'abu xabat miftah rızka. Miftah rızkı berekete. ام بيجي يعني تعبوا خبات رزقا مفتا رزقا. بيجي السعي وراء الرزق فريضة. Rızık peşinden gitmek bir farzdır. Yani rızık peşinden gitmek farzdır. Yani beyketine rızkı xwa farza. Lazım mu pay rızkı xwa bikeve
مو رزق خوا بخبتكو رزق خوا بجافينا دست خوا بخه بجا من يعمل يجد ينجح في النهاية çalışan sonunda başarılı olur. Men ya'mel bi ciddin men ya'mel bi ciddin yencah fi nihaya çalışan sonunda başarılı olur. Kesekub ciddiyet yani azım bişukule ye daviye da ser bikeve ye daviye da ser bikeve ye muvaffak bebe. İn aratta necaha fa'mel bi ciddin. Başarı istiyorsan ciddiyetle çalış, çok çalış. Başarı istiyorsan çok çalış. Heker ta serkeftin bive, ta muvaffakiyet bive, gelik bixabita, gelik bişuhula. Bece el azimetu miftahul necahi. Azim başarı anahtarıdır. Azim yani azmu gayret, miftah muvaffakiyete. Mufta serkeftine. Aşk ve sevgi. Yani evini ve muhabbet. Evini ve evindari. El kulubu ande ba'diha. Kalpler birbirine bağlıdır. Yani kalp meyle havude dikine. Kalp meyle havude dikine. Kalp yani tene nukore jiyana xwe bidumîne kalp dil meyle havude dikine. El hubbu a'ma. Aşk kördür. Yani aşkın gözü kördür. Çave aşkı evindariye gura. Çave aşkı evindariye gura. Yani ayıp kusire evindar xwe nabîne. Mehbûb xwe nabîne çav. Men la yuhibbu la yaişu. Sevmeyen yaşamaz. Yani او کسی کو به اوینی او یعنی نوع حسابه کو دجی او جیاندار نوع حسابه جیاندار نوع حسابه لازم یعنی حیات جیان به محبت خوشه محبت هیا بجا المحب لا يندم seven pişman olmaz yani lazım muhabbet dile مذهبه محبت اوینی دل مذهبه یعنی اف مراد محبت قلب ویدا دل ویدا هایی او پشمان نابه هر وقت یعیش خواب روا ببه بجا الحب يصنع المعجزات aşk mucizeler yaratır aşk mucizeler yaratır yani aşk yani mucize تشتن خارق العاده تشتن سر عادت را عادت زدتر دینه حوله دینه میدان و چه که بله بجه الغیرتو دلیل الحبی kıskanmak aşkın belirtisidir. Kıskanmak aşkın belirtisidir. Bece yani hasadi ne hasadi yani غیرت و نامیس علامت اوینداریه دبه که مو حشیکه بکه مو و غیرت ما در حق وده هیا مو نوه خل جاوه خواه بدن او مو حج او یکو مو حجیب که وان او مو حجیب که بجه من لا يحب لا يفهم من لا يحب لا يفهم سوميا anlayamaz کسی که محبت وکه تشتک وکه امجی هنگیویه یعنی حتی طام نکری نزاچ تشتا من لا يحب لا يفهم سوميا anlayamaz کسی که نبی عاشق نزان اوینی چتشتا بجا الحب أعظم قوة في الوجود بجا aşk var olan en büyük güçtür. En ekber أعظم قوة الحب أعظم قوة في الوجود محبت أبنداري الفي عالم دا قوة هري مازنة قوة هري مازن عشق محبته کسی که تشتق مو من عشق حجیبی که محبت ما دا حقا ویدا زیده به من محقق و قوه که دست خواه بخه او نکو تتش نکو بمانع ایوه بجا العين التي لا تدمع لا تحب ağlamayan göz sevmez. Ağlamayan göz sevmez. Yani evçeve vakti icabı ki hestiraji
نحركينا ونجري أو حس أو نقرأ ببا عاشق جي أو نقرأ ببا أفيندار جي. بله. آه بله بيجا الحب ليس كلمات بل أفعال. أشخو أفيني نكو كلمة نكو بيفن أو أن فعله جريارن جريارن aşk kelimeler değil eylemlerdir. Aşk kelimeler değil eylemlerdir. Değerli dostlar burada dursun. Videomuz oldukça uzadı. Gelecek dersimize kadar Allah'a emanet olun.